Hello, kembali lagi baru dua pak ya kan video. Saya sempre yang happy dengan channel. Nggak jangan saya lebih baru kamu ngalih jauhi dan bentar kesini ngakuat bantu iya pi yang kato kat neki make up product tengah order mah mga ten. Te perlong an pen ibe ya pi ya kan unboxing video banga order na po naika hakapor badon sale naika sale. Te perlog lada pikwa mo bantip na nga order ya kineki products nga order na po naika app mo na marbuon bahana preng jong pi bakalianga na ngin yo ya kineki products te babon hi kineki products banga pen ep mo haki videos kumto nga order bet na po naika te don ki products banga order na po website ru na po official website tang banga babon hi nga order na po naika mo te lada don na pedeng jom pi bakwa pila ban late pila ban install ya ka naika app nang ta pila ban order na po naika te kane kade ka unboxing video mo te ya kane ka video ngala de ban shoot na do ngam tip na do ar banai tharai la dep dap ar banai tang banga klet pat nga don ya kane ka video te menta ka sngi nga check te ha gallery nga kwa ban clear ka space jonga totongan penibet yaki mo namar ba yo le se don na pedeng jong ki parlok jonga ba pet yakini ki ya kane ka video ba kwa ban order makeup product tang ba kim tip mo kim nang ban jet ki products te ngan ong ya pi ba yakini ki products banga pani pi ki de ki products ki ba bahas sudah mo ngala de ban test ngala de ban ta haki mo hakador khmat jongaru te best hakine ki makeup products tela da don na pedeng jong pi bakwa ban order mo ka makeup kit mo self makeup lane beginner kit mo da pi shoes dang ban ta makeup na ta pi kwa ban collect mo yakine ki makeup products te kane ka video ka de na ka banta jong pi phila ban order yakine ki products na mar kine ki products ki de ki basic products mo te sa kaweru nga kwa ban ong ba nga order yakini ki products nakabanta jongahi ma banta ya lade te bat kham tamru nakabanta ka kam jongaru nomar ba kong jong pi ila janlong makeup artist ru te playo I tharai hangne ngadang le makeup hakane ka model jonga yakane ka face chat lane face diagram nga mo page na po Google te nga pha print ya kane ka face chat te menta kadang le makeup ha kane ka model jonga te kane ka de ka soft glam mo glam and soft glam look te nagata ka daw mo nga dada don na pedeng jong pi badon fashion ha ki makeup industry kumto te phila ban mo phila ban enroll lane phila ban le training phila ban persyang kumne phila ban le kumne ha kine ki face diagram phila ban le ki parlok jong pi khna ma phila ban learn bha kumno ban le makeup na mar ka makeup ru ka shong ha ka ba practice na dangi practice te kamot ba ngin salon perfect la yo I tharang ne bangala de ban le makeup nang papat ngan pen iya pi ki products ki ba ngan pen iya pi ki products banga pedon kama tenga kwa ban pen iya pi ki kato kat ne ki products mo the products ban kong ngadon hanne prep me up kane ka de ka face primer mo te na naika brand mo te kane ka face primer ngasal kana bhabanta te kalong soft bat kalong smooth haru te product ba arpat ngadon hangne daily life forever 21 te lada don na pedeng jong pi badon nyang mong badon dark circle badon acne marks te phila ban pedon kam daw ne for daily life forever 52 professional te ngadon yang mong taw ba phila yo I tharai hangne pau shu yang mong ngala daban cover lot mo te punyo issue yung yang mong donga te piru lada pikwa color concealer te phila ban order ya une ulong best ba ulong pigmented ba next product bangadon hangne ngadon PSC mo pack
translucent powder 04 mo te uneru best bahan cover ya ka base makeup mo long best ha te ika pack PSC mo PSC translucent powder te ngapron kam da kini hiki products dot mat dong. Next product, one of my favorite lada tikwa i blush kumto balong natural hete layo ihi tharai hangne ngala depan pa blush tang balong natural bhate peachy color kumto te nga sngatanat bha ngam tipshu ngan batay kumno namara sngaw nga sngatanat palat yaw nail blush then pet hangne layo ihi tharai don yet hangne ru te ulong handi baru ulong rib ha mapapat long best ha pe hangne peach color hangne ma dengan pen EMP kaswa hangne pe very light te lada phikwa blush balong very light te phila ban thet yaw ne Europe Girl ma Europe Girl brand te phila ban thet best ha na one of my favorite blush. Nang tapat next hangne ngadon how new eyebrow definer ma eyebrow definer palette light to darkest from the lightest to darkest ngadon same brand PSC mo pack. Nang tapat ngadon hangne brush makeup brush na Mars nga order na Mars mo Mars company Mars brand the one of the best makeup brush na sangat ha na marka long travel friendly baru ka don 4-in-1 hangne mo te pila ban use hangne ru nang tapat pila ban use hangne ru te nga sangat hay ka brush ru hangne foundation mga padon kam na color bar for weightless liquid foundation ngapdan kam down their foundation nang tapat last product ngadon hangne sugar banga padon kam lipstick banga padon kam te une ulong dry candid ha ka lips mo pangbang ladapi la prep hai ka lips jong pi kam lele kila ban use te tang kinehi makeup products banga padon kam te eyeliner ngapdan kam faces Canada na mascara pat ngapron kam Maybelline tang kumpahi te ladaki ikanat ikan video like nang tapat share nang tapat subscribe ikan video ngini syempat ha ko video. Bye bye, take care, stay safe all of you.